ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барнома иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сарҳади гузоришҳо. пешниҳоди саривақтӣ, тадбирҳои мушаххас ва кор дар амал. ҷумҳури Тоҷикистон ҷонибдору роҳандозикунандаи энергияи сабз ва кам кардани партови газҳои гулхонаӣ. оилаи солим, ҷомеаи солим, ояндаи рӯшан. таҷлили рӯзи байналмилалии оила дар мамлакат. қабули рамзе ки пешниҳоди онро ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта ва аз ин баъд он дар кулли сайёра ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил карда мешавад. тарзи ҳаёти солим ва фароҳам овардани имконоти варзишӣ дар пойтахти мамлакат. беш аз 200 000 иштирокчӣ дар чорабиниҳои варзишӣ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ки санаи 19 май доир хоҳад гашт. ҷавонони ба номусу бовиқори тоҷик барои хизмати ватан модар ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайвастанд. иҷрои нақшаи даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар вилояти Хатлон. тадбирҳои ободонӣ дар шаҳри Истаравшан ва ноҳияи Рашт ба истиқболи 35-умин солгарди ҷашни истиқлолии давлатӣ. рамзи рӯзи ҷаҳонии футбол ки минбаъд 25 май таҷлил мегардад тасдиқ шуд. ёдовар мешавем ки 7 май маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қадномаи махсус доир ба эълони 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол дар асоси пешниҳоди президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ қабул намуд. вобаста ба ин мавзӯъ ҳамкорамон Аҳлиддини Нуруллоҳ гузориш медиҳад. рамзи рӯзи ҷаҳонии футбол ки минбаъд 25 май таҷлил карда мешавад тасдиқ гардид. ёдовар мешавем ки 7 май маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қадномаро дар бораи эълон намудани рӯзи ҷаҳонии футбол ки аз ҷониби президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод гардида буд, қабул намуд. тибқи иттилои масъулин санаи 25 май дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол фестивал баргузор мешавад. бояд гуфт ки бозии футбол яке аз роҳҳои беҳтарини беҳдошти саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим инчунин муҳимтарин василаи муттаҳидсозии халқу миллатҳои гуногун мебошад. дар робита ба ин президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ 9 феврали соли 2024 бори нахуст ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод намуд ки нақши муҳими футбол дар сатҳи ҷаҳонӣ дарк ва пазируфта шуда бо қабули қадномаи махсус маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид расман рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардад. маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қадномаро оид ба эълон намудани рӯзи ҷаҳонии футбол ки ба ҷуз аз Тоҷикистон ду давлати дигар аз ҷумла Баҳрайн ва Либия низ онро дастгирӣ карданд қабул намуд. дар қаднома аҳамияти дар рӯҳияи сулҳ, ҳамфикрӣ, ҳамкории байналхалқӣ, дӯстӣ, таҳаммулпазирӣ ва бе ҳеҷ гуна таъбиз гузарондани чорабиниҳои бузурги варзишӣ таъкид шудааст. ҳамин тариқ ҷомеаи ҷаҳонӣ tashabbusi президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалиро дар бораи рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намудани 25 май якдилона пазируфт. таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ба рушди соҳа ва ба даст омадани натиҷаҳои баланд замина гузошт. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонию минтақавӣ фаъолона иштирок карда бо гирифтани мақомҳои ифтихорӣ шарафи Тоҷикистони соҳиби истиқлолро ҳимоя ва шӯҳрати миллати тоҷикро баланд мебардоранд. дар баробари дигар намудҳои варзиш футбол низ дар мамлакат рушд карда бо талошҳои ҳамешагии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иншоати муосири соҳави бунёд ва барои футболбозони тоҷик заминаи боэътимод гузошта шуд. футболбозони тоҷик бо истифода аз имкониятҳои фароҳамшуда ба машқу тамрин машғул гардида малакаи касбии худро пайваста тақвият мебахшанд. барномаи ахборро идома медиҳем. нерӯгоҳи барқи оби себзор аз муҳимтарин иншооти энергетикии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҳисоб меравад. имрӯз маҷрои дарёи Шоҳдара ба сарбанди асосӣ гардонида шуда, корҳо дар дароғоти тақсимкунандаи об оғоз шуданд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. замони соҳиби истиқлолӣ имконияти васеъро барои пешрафти кишвари азизамон боз намуда бо ибтикороту рӯйдодҳои муҳимаш дар саҳифаи таърихи давлатсозии миллати тоҷик бо ҳарфҳои заррин сабт мешавад. имрӯз корзори нангу номус ва майдони бузурги бунёдкорӣ дар ягона иншооти муҳими вилоят сохтмони нерӯгоҳи барқии обии себзор дар маҷрои рудхонаи Шоҳдара дар ноҳияи Рӯшқалаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба майдони бунёдгузоронаш табдил ёфтааст. ин лоиҳаи гидроэнергетикӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯи кор омада дар самти расидан ба ҳадафи
ҳадафи чаҳорум миллӣ саноаткунонӣ бо суръати боми ҷаҳон мусоидат мекунад. имрӯзҳо раванди созандагӣ дар бинои асосии нерӯгоҳ дар ду бахш шабонаву рӯзона 120 нафар муҳандисону сохтмончиёни ватаниву хориҷӣ фаъолият доранд. то ба имрӯз фисади зиёди корҳои арматурбофию бетонхобонӣ ва васлу насби қолабҳо дар пойдевори толури агрегатҳо бо риояи меъёрҳои сохтмонӣ ва дар рӯҳияи баланди ватандӯстиву худшиносӣ татбиқ гардида истодааст. корҳо дар ин тарҳи азим дар асоси лоиҳа ва нақшаи таҷзиягаридаи ширкати бунёдкунанда пеш меравад. феълан кор бо масъулияти баланд иҷро шуда боиси роҳбаландии татбиқкунандагони лоиҳа мебошад ки корҳои ба зимма доштаашонро ҷавобгӯ ба талаботи сатҳи ҷаҳонӣ анҷом медиҳанд. имрӯзҳо корҳои бунёдӣ ба зиммаи сохтмончиёни ҷамъияти саҳомӣ шакли кушодаи тоҷи гидроэлектромонтаж богузор буда корҳоро бо истифода аз боду ҳавои мусоид суръат мебахшанд. талошҳои созандагони себзор аст ки рӯзҳои наздик ширкати чиноии донфанг ба васли насби таҷҳизоти нахустин агрегати нерӯгои барқии оби себзор дар ноҳияи рӯшқала оғоз ба кор хоҳад кард. дар ин шод 90% корҳои сохтмониро сокинони маҳаллӣ анҷом бахшида истоданд. яке аз қисмати муҳими иншооти гидроэнергетикии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ин сарбанди нерӯгои барқии оби себзор аст. сарбанди нерӯгои мазкур 22 декабри соли 2022 бо иваз кардани маҷрои дарёи саркаши шоҳдара ба самти дигар корҳои заминӣ шурӯъ гардид. баъди иҷрои корҳои заминӣ оғоз аз моҳи сентябри соли 2023 корҳои бетонхобонӣ дар сарбанди нерӯгои барқии оби себзор дар ноҳияи рӯшқала идомаи воқеӣ пайдо карданд. заҳмати шабонарӯзии сохтмончиёну муҳандисон ва назоратчиёни лоиҳа буд ки имрӯзҳо қариб 80% корҳои оҳану бетонӣ дар пойдевори сарбанди нерӯгои барқии оби себзор дар ноҳияи рӯшқалаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо муваффақият анҷом ёфтанд. имрӯз барои бунёдкунандагони нерӯгои барқии оби себзор рӯзи таърихӣ мебошад, зеро бо заҳмати яксолаи худ онҳо тавонистанд маҷрои дарёи шоҳдараро ба сарбанди нерӯгои барқии оби себзор ҷорӣ намоянд ва чуноне ки мо мебинем имрӯз дар ин кор беш аз 10 техника ва 130 нафар сохтмончиён дар ин кор масруф ҳастанд ва то ба имрӯз тавонистанд ки 80% корҳои оҳану бетониро дар сарбанди бузурги нерӯгои барқии оби себзор бо муваффақият ба анҷом расонанд. имрӯз як рӯзи таърихӣ барои лоиҳаи нерӯгои барқи обии себзор аст ки мо маҷрои дарёи шоҳдараро ба маҷрои асосияш тағйир медем ки ин барои сохтмончиҳо имконият медиҳад ки сохтмони иншооти обтозакунӣ ва воридгоҳи обро шурӯъ кунанд. ва имрӯз хеле ки мебинед сарбанди муваққатиро аз пеши дарёи шоҳдара дур карда истодаем ва дарёи шоҳдараро ба маҷрои асосияш тағйир дода истодаем. аллакай корҳои бетонхобонию арматурбофии худи сарбанд 80% ба итмом расидааст ва корҳои арматурбофӣ ва бетонхобонӣ дар воридгоҳи об, дар канали обгузар ва корҳои заминӣ дар иншооти обтозакунӣ дар ҷараён ҳастанд. ҳамчунин дигар корҳои заминӣ дар қубури об ва корҳои арматурбофию бетонхобонӣ дар худи бинои нерӯгоҳ дар ҷараён ҳастанд ва бояд қайд кард ки айни ҳозир ҷойи барои худи дастгоҳҳо тайёр аст ва аз 20 май барои насби дастгоҳҳо ширкати чинии донфанг шурӯъ мекунад. иттилоъ дода шуд ки дар ин қисмати нерӯгоҳ корҳои бетонхобонӣ, арматурбофӣ, симтурхобонӣ ва соилмустаҳкамсозӣ бо ҷалби беш аз 120 нафар сохтмончиён анҷом ёфтанд. нерӯгоҳи барқии оби себзор аз 3 агрегат иборат аст ки дар сурати пурра маҳорди истифода қарор гирифтан имкон медиҳад ки 11 мегаватт соат нерӯи барқӣ аз лиҳози экологӣ тоза тавлид гардад. сарбанди нерӯгоҳ бо баландии 8 метр ва бо дарозии 65 метр қомат афрохтааст ки ғунҷоиши обанбори он 250 000 метри кубиро дар бар мегирад. гуфта шуд ки дар ин қисмати нерӯгоҳи барқии оби себзор аз рӯи нақшаи таҷзиягаридаи роҳбарии лоиҳа кор хуб идома дошта то охири моҳи ноябри соли 2024 агрегати нахустини нерӯгоҳи барқии оби себзор мавриди баҳрабардорӣ қарор дода хоҳад шуд. хеле ки ба мо аз паёмҳои президенти кишвар маълум аст, тавлиди нерӯи барқи сабз ва арзон муҳимтарин омили рушди иқтисодии миллати мо ба ҳисоб меравад ва мо бунёдгарони нерӯгоҳи барқии оби себзор ифтихор аз он дорем ки баҳри татбиқи ормонҳои миллати хеш ва амалӣ гаштани ҳадафҳои ҳакимонаи пешвои миллат сайру кӯшиш карда истодаем ва бо камоли боварӣ гуфта метавон ки ширкати ватании тоҷикгидроэлектромонтаж
тамоми қувва ва нерӯи худро истифода хоҳад кард то ин ки нерӯгоҳро бо сифати баланд ва дар муҳлати муқарраршуда ба истифода диҳад. дар ҳоли ҳозир 530 нафар кормандон аз ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба корҳои бунёдӣ машғуланд. тибқи лоиҳа нерӯгоҳи барқии обии Себзор баъди ба кор андохтан дар як сол метавонад 77,6 мегаватт қувваи барқро тавлид намуда дар таъсиси садҳо корхонаи нави саноатӣ замина гузорад. дар баробари бунёди нерӯгоҳ 4 километр роҳи ҳудуди иншоот пурра навсозӣ ва чароғон мегардад. аз соҳибгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба иқтидорҳои нави тавлиди энергияи сабз диққати ҳаматарафа зоҳир намуданд ки бунёди нерӯгоҳи барқии обии Себзор, Санобод ва Чарсем аз ҷумлаи проҷаҳои муҳим дар боми ҷаҳон аст. идомаи ахбор. тақвияти ҳамкориҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ имконият фароҳам меорад ки ҳадафу мақсадҳои созандаи ҷонибҳои манфиатдор амалӣ гардад. дар ин замина прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол ҳамкориҳои байналмилалиро тақвият мебахшад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. мулоқоти расмии прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон бо прокурори генералии суди олии апеллясионии ҷумҳурии Туркия доир гардида дар рафти он масъалаҳои пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷиноятҳои дорои хусусияти байналмилалӣ аз қабили терроризм ва ифротгароӣ, хариду фурӯши одамон, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар зуҳуроти ҷиноӣ фаромилӣ ки барои тамоми инсоният хатари зиёд доранд, инчунин интиқол ва истирдоди маҳбусон, дастгир намудани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар кофтуков қарор доранд муҳокима гардиданд. ҳамзамон бо мақсади баланд бардоштани самаранокии фаъолият дар рафти тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ ва пешгирии ҳама гуна ҷиноятҳо байни прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокуратураи генералии суди олии апеллясионии ҷумҳурии Туркия ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расонда шуд. мавзӯи дигар дар шаҳри Саравшан дар баробари дигар самтҳо соҳаи тандурустӣ низ рушд мекунад. шумораи зиёди иншооти соҳаи тандурустӣ марҳила ба марҳила таъмиру таҷдид гардида сатҳи сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беш аз пеш боло меравад. гузориши мазбут Бобозода дар ин хусус. استقلالیت نشانه هویت و آزادی، افتخار و نام و ناموس، رمز سعادت و شرط بقای ملت صاحب اختیار و صاحب دولت تاجیک بوده. ساکنان دولت متمدن تاجیکستان محض با جهد و تلاش‌های خسته‌ناپذیر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با آن صاحب گردیدند. اینک 33 سال می‌شود که جمهوری تاجیکستان صاحب استقلالیت کامل دولتی به حساب رفته. در این مدت به دستاوردهای بی‌نظیر و ارزشمند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نائل گشته است. همه این موفقیت و کامیابی‌های خلق و مملکت تاجیکان از متحدی و میهندوستی شهروندان درک می‌دهد. ذکری به مورد است که ملت صلح‌پرور ما پس از خاموش کردن جنگ شهروندی بار دیگر جهانیان را باور ساخت که تاجیکان همچون ملت دارای فرهنگ بلند و تفکر ازلی همیشه جانبدار صلح و وحدت و آبادانی و سازندگی هستند. دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در این زمینه امکان به عمل آورد که ساحه تندرستی مملکت و از جمله شهر استراوشن نیز صاحب یک عده انشاءات معاصر طبابتی و دستگاه و تجهیزات زمانوی طبی گردیده سطح طبابت و نگهداری حفظ صحتی ساکنان شهر و دهات و کلی بهتر کرده شود. در این دوره کوتاه تاریخ ساختمان بناهای تولدخانه برای 165 کرد، شعبه امراض زنانه، مصلحتگاه تشخیص اولتراسادایی و بیمارخانه‌های رقمی ناحیوی دهه‌های چهارباغ، لکد و نافرات به اتمام رسیده. حجره‌های طبابتی، شعبه‌های ردادی و شکست‌بندی، بیماری‌های پوست و زهروی، بیماری‌های درونی، یاری تجلی، عصب و بیماری‌های سرایتی از تعمیر کلی برآورده شدند. امروز با دستگیری مبلغ‌های دولتی و سهم صاحبکاران وطنی با خرج 1.2 میلیون سامانه کارهای به سیستم یگانه گرمایدهی پیوستن حجره‌ها و تالار هرس آشیانه بخش تولدخانه شهری کاملا به اتمام رسیده. با اقدام و 600,000 سامانه مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر سراوشن کارهای آخرین ساختمان و تعمیر کلی در شعبه بیماری‌های چشم، گوش و گلو و بینی با ادامه دارد. بخشیده با استقبال سزاواری جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در بیمارخانه مرکزی شهر سرافشان بسیار کارهای آبادانی سازندگی وسعت یافته ایستاده است. از جمله با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر سرافشان شعبه بیماری‌های چشمی بیمارخانه و شعبه گوش گلویی بیمارخانه با مبلغ زیاده از 600,000 سامانی حاضر منه کارهای تعمیری و ازدامسازی سر شده.
давом дода истодааст. Гузашта аз ин намои таваллудхонаи беморхонаи марказӣ шӯъбаи таваллуди беморхона бо маблағгузории мақомоти ҳокими давлатии шаҳри Сарафшан низ ба пуррагӣ таъмир карда шуда истодааст. Дар шӯъбаи таваллудхона системаи ягонаи гармидиҳӣ айни замон корҳои таъмирӣ рафта истодааст ки бо маблағгузории низ мақомоти ҳокими давлатӣ ба маблағи зиёда аз 1.2 миллион сомонӣ идома дода шуда истодааст. Айни замон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва созмонҳои байналмилалӣ шӯъбаи сироятии беморхонаи марказии шаҳри Сарафшан мана ҳозир ба таъмир фаро гирифта шуда истодааст ки маблағи истифодабарии он зиёда аз 1 миллион сомониро дар бар мегирад. дар назар аст ки бо ҷалби маблағҳои давлатӣ ва саҳми ҳамкорони рушд ба маблағи 11 миллион сомонӣ таъмири куллию аз насозии комили бахши бемориҳои сироятӣ, 4 шӯъбаи бачагона, бахши эҳёи бачагона, шӯъбаи таваллудхонаи шаҳрӣ ва ошхонаи беморхонаи марказии шаҳрӣ нақшабандӣ гардида омодагиҳо ҷиҳати кофтани чойи амудии таъмингари оби нӯшокӣ дар беморхонаи шаҳрӣ идома дорад. шодивор аст ки аллакай корҳои таъмиру тармими куллӣ дар шӯъбаи бемориҳои сироятӣ босурат идома ёфта, ин амали нек минбаъд дар дигар шӯъбаҳои табобатӣ идома меёбад. Мазбут Бобозода, Умарҷон Юсуфов, шаҳри Сарафшан, Ахбор. дар ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 275 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. Аз ин шумора дар 2 соли охир 132 иншоот ба истифода дода шуда, корҳои сохтмонӣ дар иншооти дигар ҷараён дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Идигули Маҳмуд. ساختمان انشاءات خرد و بزرگ در حدود 14 جماعت شهرک و دهات ناحیه رشت با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اساساً بناهای تعلیمی، تندرستی، باغچه کودکانه و دیگر کارهای آبادانی را در بر میگیرد که بیشتری آن از حساب مبلغ‌های مقامات محلی و دیگر سرچشمه‌ها بنیاد شده ایستادند. ساختمان بنای تعلیمی در دهه وحدت جماعت دهات آبی مهنت جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت خوانندگان بنیاد شده ایستاده است. زیرا در بنای عمل کننده تعلیمی شماره خوانندگان افزوده، نرسیدن جایهای نشست احساس می‌گردد. این است که از حساب مقامات محلی مسائل ساختمانی دسترس شده. اهالی دهه در ساختمان بنا سهم گذاشته ایستادند تا بنای نوی تعلیمی سال جاری با تمام تجهیزات ضروری به استفاده داده شوند. ساختمان بنای ماموری جماعت دهات به نام باقی رحیم‌زاده سال 2022 آغاز گردیده بود. تا همین دوره سال روان کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود ساختمان رشد کارهای ساختمان اساسی را در بنای داشانه انجام داده. عین زمان نصب در و تریزه کارهای رنگبارکنی و آبادانی گرد و اطراف انشاءات را اجرا کرده ایستادند تا بنای معموری سال جاری به استفاده داده شود. یکی از انشاءات مهم در حدود دهه سیبستان جماعت دهات قلعه سرخ بنیاد مؤسسه تعلیمی داشانه می باشد که سالها باز خوانندگان به صنفخانه‌های کشاد بر هوا و دیگر شرایط‌های زمانوی احتیاج داشتند. سال دوم است که کارهای ساختمانی ادامه داشته. با دسترس شدن خشت پخته از کارخانه‌های صنعتی شهر دوشنبه کارگران در بنای تعلیمی و قسمت کارهای باقی مانده شروع خواهند کرد. در شفت بنای باغچه کودکانه شهرک غرب ساختمان بنای نوی داشانه از حساب مبلغ‌های مقامات محلی برای 100 نفر 2 سال باز ادامه دارد. کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود همت ساختمان تا همین دوره کارهای ساختمانی را در آشانه یکم و دویم بنا پوره انجام داده. عین حال نصب در و خطهای شبکه گرمدهی و دیگر کارهای آبادانی از روی نقشه در بنای مؤسسه تا مکتبی جریان دارد. زیرا انشاء سال جاری باید پوره به استفاده داده شود. همینطور روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه رشت روز تا روز وسعت تازه کسب کرده. با انجام کارهای ساختمانی سال جاری ده‌ها انشاءات گوناگون خواجگی خلق به استفاده داده می شود. ایدیگول محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت.
ادامه برنامه. اویلا رکن مهمی دولت و جامعه. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اویلا را چون عضو اساسی جامعه اعتراف نموده آن را حمایت می‌نماید. در زمان صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان به بنیاد و استواری اویلاهای سالم توجه مخصوص ظاهر کرده. در این سمت سندهای معیاری و حقوقی را قبول نموده است. تدبیراندیشی و توجه خاص به بلند گردیدن نقش و مقام اویلا در رشد دولت صاحب استقلال، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه، ترغیب ارزش‌های والای اویلاداری زمینه گذاشت. شرح بیشتری موضوع در تهیه نورالدین قربان. دولت در اساس مقررات کنستیتوسیا حفظ اجتماعی اهالی از جمله حمایه اویلا، حفظ کودک و تحصیل و طبابت شهروندان را کفالت داده اویلا را همچون اساس جمعیت حمایه میکند. اویلا همچون عنصر اساسی جامعه همیشه نگهدارنده ارزش‌های انسانی، فرهنگ، ادامه دهنده تاریخی نسل‌ها میباشد. محض با شرافت اویلای سالم دولت قوی گشته پیش میرود. در سالهای استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مسئله بنیاد اویلای سالم، حفظ ارزش‌های نیک اویلاداری، ترغیب بلند برداشتن فرهنگ و معرفت اویلاداری در بین جوانان تدبیرهای سریوقتی را عملی نموده یک چند قانون و سندهای معیاری و حقوقی را قبول نموده است. از جمله در این دوره با تشبث به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد تامین حقوقها و کفالت برابری واقعی مردان و زنان، پیشگیری زوراوری در اویلا یک چند سندهای معیاری و حقوقی به مانند کودکس اویلای جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره کفالت‌های دولتی و برابر حقوقی مردان و زنان و امکانیت برابر عملی‌گردانی آنها درباره پیشگیری زوراوری در اویلا و دیگر سندها قبول گردیدند که به تشکیل دادن اویلای سالم مساعدت نمود. روز بین المللی اویلا سال 1993 از جانب سازمان ملل متحد اعلان گردید. همه ساله 15 می در تمام جهان روز بین المللی اویلا تجلیل می گردد. خوشبختانه با تشبث و پیشنهاد پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تاجیکستان صاحب استقلال نیز 15 می روز بین المللی اویلا با عنعنه‌های نیک ملی و سنت‌های نجیب اویلاداری در سطح بلند تجلیل کرده می شود. شاعران و نویسندگان و متفکران تاجیک در اشعار بیزوال خود اویلا را مهمترین عنصر دولت و پیشبرنده جامعه به قلم دادند. محض اویلای سالم و با فرهنگ و با معرفت میتواند در آینده نسل خودشناس و خودآگاه و پاسدارنده ارزش‌های والا را تربیت نماید. در زمان صاحب استقلالی مسئله های گرامی داشت بهترین ارزش‌های اویلا و اویلاداری، بلند برداشتن مقام اویلا در جامعه، حفظ و نگهداری اویلاهای جوان توجه خاصه ظاهر گردیده در این سمت تدبیرهای مهم عملی کرده شدند. باید گفت که در نتیجه تعلیم و تربیت اویلوی انسان به وطن و مادر و دیگر ارزش‌های ملی آشنایی پیدا کرده با این مقدسات به انسانیت عزیز انس گرفته خشت اولین مهر و محبت را نسبت به مادر و وطن خویش از اینجا می‌گذارد. برای همین اویلا را بزرگان و جامعه شناسان پایدیوار اساسی دولتداری می‌شمارند. نورالدین قربان، مقصد برای برنامه اخبار. استواری اویلا در زمینه معرفت بلند اویلاداری، تحمل‌پذیری و احترام یکدیگر تامین می‌گردد. در پایتخت مملکت شهر دوشنبه به افتخار روز بین المللی اویلا چاره‌بینی‌های با شکوه فرهنگی معرفتی دایر گردید. همکاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. در доираи иқдоми ҷумҳуриявии тоҷикона мепӯшем ва рӯзи байналмилалии оила кормандони академияи миллии илмҳои тоҷикистон низ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз фарҳангу тамаддуни оламшумули хеш либоси атласу адрас ва чакан ба бар намуда дар ин иқдом фаъолона иштирок намуданд. чорабинии имрӯзае ки дар сатҳи ҷумҳуриявӣ он баргузор мегардад ва номи зебои тоҷикона мепӯшемро ба худ гирифтааст. яке аз чорабиниҳои муҳими байни занон мебошад ки барои таблиғ ва тарвиҷи либоспӯшии миллӣ, фарҳанги либоспӯшӣ ва арҷгузорӣ ба қиматҳо ва арзишҳои миллии мо равона шудааст ва аҳамияти зиёди ин иҷтимоӣ дорад аз он хотир ки на танҳо хонумҳоро дар
атрофи як масъалаи фарҳанги миллӣ таҷаммӯъ менамояд, балки он як чорабинии тарбиявӣ барои ҷавонон мебошад. маврид ба таъкид аст ки либоси миллӣ яке аз рукнҳои фарҳанги миллат ба шумор рафта ёдгоре аз гузаштагон аст. таърих гувоҳ аст ки зан модари тоҷик дар ҳама давру замон постори оину анъанаҳои муқаддаси миллат буд. инчунин яке аз нишонаҳои асосии фарҳангу тамаддуни миллатҳои мухталифи дунё либоси миллии онҳо аст. ин иқдом бо мақсади амалигардонии дастур супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон аз ҷониби сохторҳои дахлдори мамлакат бо таваҷҷӯҳ ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва ташвиқу тарғиби либосҳои миллӣ пеш гирифта мешавад. ин анъана аз ҷониби аҳли кормандон ва бонувони академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар майдони истиқлоли шаҳри душанбе бо мақсади арҷгузорӣ ба анъанаҳои миллӣ дар рӯҳияи эҳсоси ватандӯстиву худшиносии миллӣ тарбия намудани ҷавонон, инчунин баланд бардоштани ҳисси зебоипарастии занону духтарон ва тарғиби либосҳои миллӣ дурӣ аз фарҳанги бегона баҳри муаррифии либоси атлас, адрас, чакан, алоча ва дигар либосҳои миллӣ баргузор шуд. мо бо як ҳувияти баланди ватандӯстӣ бо ифтихор ба бар кардем либосҳои миллиро. чуноне ки дида истодаед, либосҳои миллӣ маҳалҳои гуногуни кишварро мо имрӯз пӯшидаем, пешкаш мекунем ва бисёр ҳам шод ҳастем ки ҷаноби олӣ президенти муҳтарами кишвар ин иқдомро пеш гирифтан. вақте ки ман шунидам бори аввал ин иқдом, бисёр ҳам шод шудам. мо олимон, бонувони олима вақте ки ба дигар давлатҳо сафар мекунем, албатта як ё ду либоси миллӣ худро ҳамроҳ мегирем ва бо ифтихор дар назди дигар олимоне ки аз минтақаҳои гуногуни оламанд ба бар менамоем ва фарҳангу тамаддуни худро муаррифӣ менамоем. инчунин дар ин рӯз аз ҷониби кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири гиромидошти рӯзи оила ва гузаронидани иқдоми тоҷикона мепӯшем кормандони касбу кори гуногун ва донишҷӯ духтарони муассисаҳои олии мамлакат бо либосҳои миллӣ дар саҳни боғи кӯриши кабир ба сайру гашт баромада либосҳои миллии тоҷиконаро муаррифӣ намуданд. чӣ тавре ки имрӯз шумо шоҳид ҳастед, дар боғи фарҳанги фароғатии кӯриши кабир бахшида ба рӯзи оила занону бонувони мо тибқи нақшачорабиниҳо фарҳанги либоспӯшии миллиро тарғиб намуда истодаанд. маврид ба зикр аст ки атласу адрас ва чакани мо ба мероси ғайримоддии юнеско ворид гардааст ки боиси ифтихори мо занону бонувони тоҷик мебошад. либоси миллӣ чун рукне аз фарҳанги миллӣ ва ёдгор аз гузаштагон дар тамоми марҳилаҳо муарриф ва баёнгари фарҳанги миллии халқи тоҷик маҳсуб шуда бо шарофати сиёсати хиратмандона, табу завқи баланд, оянданигарии поянда ва меҳанпарастии беҳамтои пешвои маҳбуби миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалираҳмон дар арсаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ мегардад. ба хотири ҳифз ва нигоҳдошти фарҳанги аҷдодӣ ва тарғиби либосҳои миллӣ имрӯзҳо дар саросари ҷумҳурӣ иқдоми тоҷикона мепӯшем идома дорад. дар ҷумҳурии тоҷикистон оила таҳти ҳимояи давлат қарор дошта нақши он дар бунёди ҷомеаи солим бузург аст. дар доираи нақшачорабиниҳои раёсати донишгоҳи миллии тоҷикистон имрӯз бахшида ба рӯзи байналмилалии оила ҳамоиши илмию назариявӣ баргузор гардид. ба андешаи олимон фарҳанги оиладорӣ бо такя ба хиради азалӣ таҳким ёфта асоси пойдории оилаҳои ҷавонро ташкил медиҳад. оиладорӣ ва тарбияи насли наврас ки дар он сарчашма мегирад дар фарҳанги оламшумули миллати тоҷик мавқеъ ва ҷойгоҳи хос дорад. баромадкунандагон дар маърузаҳои худ доир ба нақши оила дар бунёди ҷомеаи солим, оила такягоҳи давлат андешаронӣ карда таъкид карданд ки ҷавонон дар оянда бояд бо донишу хирад ва маърифати баланди инсонӣ посдорандаи арзишҳои неки баланди оиладорӣ бошанд. оила яке аз муқаддастарин арзишҳои фарҳанги миллии тоҷикон ҳаст. агар ба таърихи пайдоиши ҳамин мафҳумам назар афканем, мо ҳанӯз дар ҷаҳонбинии мардумони ориёи табор муҳимияти ташкил кардани оиларо пайдо мекунем. ҳамзамон қадру манзалати ҳар яке аз аъзоёни оила дар ин фарҳанг хеле олӣ ва ба таври ратсионалӣ ё ақлгароӣ нигошта шудааст. бо таъсирпазирӣ аз ҳамин гуна андешаҳо дар фарҳанги асри миёнагӣ низ хеле андешаҳои ҷолиб дар нисбати муҳимияти ташкили оила
تشکیل ساختار اویله‌داری، فضیلت‌های اویله‌داری، سنت‌های اویله‌داری و هکذا خیلی عالی نگاشته شدند و تاکید می‌سازند در دایره فلسفه عملی اکثر متفکران ما که ماهیت اساسی فعالیت با مرام اجتماعی از عائله آغاز میشه. مقدس بودن اویله پیش از همه در آن ظاهر می‌گردد که آن برای بنیاد خانواده سالم اساس می‌گذارد و در کمالات نسل نو نقش مؤثر دارد. تحت حمایت دولت قرار داشتن اویله چنین معنا دارد که دولت به مسائل حقوقی و اجتماعی مربوط به سالمی و پایداری اویله توجه ظاهر کرده، غمخواری به مادر و کودک، تامین شرایط ضروری برای تعلیم و تربیت فرزندان، کفالت اجتماعی و خدمت‌رسانی‌های ضروری طبی و غیره را به عهده می‌گیرد. زیرا بنیاد جامعه سالم و امیدبخش همیشه از اویله سالم وابستگی دارد. اویله مکتب بزرگ است که ارزش‌های بلند انسانی در آن آموخته و تحکیم می‌یابند و در کمالات معنوی جامعه نقش نظررس دارد. تجلیل روز بین‌المللی اویله با راه‌اندازی همایش‌های فرهنگی معرفتی با تحکیم پایه‌های اویله‌داری، بلندبرداشتن معرفت اویله‌داری، تربیت فرزندان سالم و صالح، خودشناس و خودآگاه و سالم و پایدار نگاه داشتن اویله‌ها مساعدت می‌نماید. در کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی نیز روز بین‌المللی اویله با تشکیل چاره‌بینی معرفتی استقبال گردید. ذکر شد که پایه مستحکم دولت و جامعه اویله تشکیل داده، دولت و حکومت حفظ کننده آن می باشد. در روند جهانی شوی برخورد فرهنگ و ارزش‌ها و عقیده، جهانبینی‌های مختلف و تحمیل فرهنگ و طرز پیشبرد حیات تماما بیگانه به سر ملت‌ها، حفظ حقوق و منفعت‌های اعضای اویله، بلندبرداشتن معرفت اویله‌داری، تحکیم مناسبت‌های اویلوی، فعالگردانی نقش زنان و مادران در تعلیم و تربیت فرزند و ماده نمودن جوانان به حیات اویلوی، فراهم آوردن امکانیت روانی و حقوقی بهر بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی جوانان، دستگیری اویله‌های جوان، ارج گذاشتن بر رسم و آیین‌های ملی اویله‌داری، پیشگیری پشتخوری اویله‌ها و دیگر عامل‌های نامطلوبی به مناسبت‌های خانوادگی تاثیررسان مهم می‌باشد. تاکید گردید که اویله بقای دولت و جمعیت بوده، زیرستون و پایدیوار تربیت نسل نورس محض از آن سرچشمه می‌گیرد. یکی از هدف‌های مهم جامعه معاصر بنیاد اویله سالم و تربیت درست نسل نورس دانسته می شود. 15 مای روز بین‌المللی اویله در تاجیکستان با خاطر مستحکم نمودن مناسبت‌های خانوادگی، تربیت نسل ذهناً پیشرفته و باسواد و سهمگذاری در رشد ساحه‌های مهم تدبیرهای سودمند عملی می شود. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان روز بین‌المللی اویله را با برگزاری محفل و چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی استقبال گرفتند. گزارش خبرنگاران ما. چاره‌بینی ادامه بخشیده به تجلیل روز اویله در مرکز ناحیه شغنان شهرک وحدت با برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی بانوان هنرمند ناحیه دایر گردید. طالب علمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه در صحن تالار جشنی مهمانان را با صدای دف و دایره و قرائت شعرهای دارای مضمون و مندرجه اویله‌داری استقبال نمودند. در چاره‌بینی بخشیده به روز اویله کارمندان بخش کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شغنان ثبت اسناد حالت شهروندی، اویله‌های نمونوی، اویله‌های جوان و اویله صنعتکار این گروه هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه شرکت فعال نداشتند. اویله همچون جزئی جدا نشونده جامعه کنونی بوده، با واسطه این جدا انسان نه تنها خوشبختی بلکه مشکلات و دشواری‌های زندگی را پس سر می‌نماید. برای بنیاد اویله سالم و کامل برای هر یک شخص محبت، صداقت، همدیگر فهمی و احترام طرفین در مد اول قرار می‌گیرد. وظیفه هر یک اویله سالم این تربیت به وای رسانیدن فرزند صالح و وطندوست به شما رفته، والدین در برابر پیشبرد حیات اویلوی استوار و پایدار از هر جهت کوشش بر آن روانه نمایند تا کودکان خود را در روحیه خویشتن شناسی ارزش‌های عالی اخلاقی برای جامعه آینده تربیت نمایند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نیز پیوسته در برآمد و سخنرانی‌هایشان بابت تربیت درست فرزندان، آماده نمودن آنها به زندگی مستقلانه، صاحب معلومات گردانیدن آنها را وظیفه جانی هم والدین و جامعه ارزیابی می‌نماید. از این رو در پرتو سیاست انسان دوستانه پیشوای معظم ملت هر یک شهروند کامل حقوق جمهوری تاجیکستان کوشش به خرج روانه نماید تا تمام پهلو
паҳлӯҳои бунёди оиларо аз худ намуда дар бунёди ҷомеаи солим саҳмгузорӣ намояд. ҳар як аъзои оилаи солим ки дар чорабинӣ иштирок намуданд мунтазам дар мадди назари давлату ҳукумат қарор мегиранд. дар рафти чорабинӣ аз ҷониби масъулони сабти асноди олати шаҳрвандӣ дар ноҳия барои кӯдакони навзод шаҳодатномаи таваллуд ва тӯҳфаҳои хотиравӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим гардид. инчунин ба як ҷуфти оилаи ҷавон низ шаҳодатномаи ақди никоҳ ва тӯҳфа супурда шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, падари миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар яке аз суханрониҳояш баён доштанд, ки оила дар ҳама давру замон муқаддас ва рукни ибтидоӣ ва асосии давлат ҳисобида мешавад. аз ин рӯ барпо намудани оилаҳои комилу мустаҳкам вазифаи аҳли ҷомеа ва волидайн мебошад. оилаи солим оилаест ки бунёдашро меҳру садоқат ва якдигарфаҳмӣ асос мегузорад. вақте талоши мо барои ободии ҷомеаи солим равона бошад, пас оилаи солим бояд дар меҳвари он қарор дошта бошад. барои ширкати фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ ва чорабиниҳо тарбияи дурусти фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва пойдории оилаи солим аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоғнон барои иштирокдорони барномаи идона ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ дар вазъияти мутантан супурда шуд. барномаи фарҳангии аҳли ҳунари ноҳияи шоғнон анҷомбахши мантиқии чорабинӣ гардид. бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ фароғатӣ доир шуд. дар ин рӯз ба оилаҳои навбунёд шаҳодатномаи ақди никоҳ ва ба тифлони навзод шаҳодатномаи таваллуд тақдим гардид. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. бахшида ба рӯзи байналмилалии оила бо ибтикори раёсати маориф ва муассисаи таҳсилоти иловагии вилояти Хатлон дар шаҳри Леваканд даври ҷамъбастии озмуни вилоятии оилаи масъулиятшинос доир гардид. дар оғози ин тадбири амалӣ дастоварди фарзандони оилаҳои намунавиву масъулиятшиноси шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз иштироки фаъолона дар озмуну олимпиада ва дигар сабқату чорабиниҳои сатҳи вилоятӣ ва ҷумҳуриявиву байналмилалӣ иборат буд манзури аъзои ҳакамон ва дигар меҳмонон гардонида шуд. зимни суханрониҳо бо назардошти вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ таъкид гардид ки насли калонсол ва падару модаронро зарур аст ки дар доираи талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва дигар меъёрҳои ахлоқиву инсонӣ насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва арзишҳои он, эҳтироми насли калонсол, бунёди оилаи солим ва муқаддас донистани хизмати модар ватанро дар ниҳоди онҳо аз хурдӣ ҷо намоянд. дар вазъияти хотирмон ба ғолибони даври ҷамъбастии озмуни вилоятии оилаи масъулиятшинос сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар интиҳо барномаи фарҳангии омоданамудаи аҳли ҳунари театри вилоятии мусиқии мазҳакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонови Шаҳрибохтар ки фарогири рақсу суруд таронаҳои фораму дилнишини ватандӯстона ва таронаҳои фораму дилнишини ватандӯстона ва саҳнаҳои ҳаҷвие ки оилаву оиладориро инъикос мекард пешниҳоди иштирокчиён карда шуд. дар майдони парчами давлатии ноҳияи Данғара бахшида ба рӯзи байналмилалии оила чорабинӣ баргузор гардид. дар ҷараёни чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, оилаҳои намунавӣ, фаъолзанон, навхонадорон ва ҷавонони ноҳия иштирок намуданд. зикр гардид ки оила рукни асосии ҷомеа ба шумор рафта, устувории он дар заминаи муҳаббат, садоқат, иззату ҳурмат ва сабру тоқат имконпазир аст ва таъмини саодату хушбахтии оила яке аз рукнҳои асосии низоми давлатдорӣ мебошад. инчунин таъкид гардид ки дар ноҳияи Данғара оилаҳои намунавӣ зиёд буда, онҳо дар хоҷагии халқ меҳнати софдилона карда дар пешрафти самтҳои иҷтимоиву иқтисодии ноҳия, тарбияи насли ҷавон ва бунёди ҷомеаи солим саҳми муассир мегузоранд. оилаҳои собиқадору намунавӣ ки дар ин чорабинӣ иштирок доштанд ба оилаҳои навбунёд ва ҷавонон оид ба оилаву оиладорӣ аз рӯзгори худ маслиҳатҳои муфид дода иброз доштанд ки дар раванди оиладорӣ аввалан якдигарфаҳмӣ, ҳурмату эҳтироми тарафайн ва сабру тоқатро бояд пеша намуд. дар идома ақди никоҳи се ҷуфти навхонадорон дар фазои тантанавӣ аз ҷониби масъулини бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Данғара ба қайди давлатӣ гирифта шуда ба онҳо шаҳодатномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ
тақдим гардид. дар охир баҳри болидахотирӣ ҷамъомадагон аз ҷониби бахши фарҳанги ноҳия суруду таронаҳои дилнишин пешкаш гардид. ҳамчунин дар ин рӯз аз ҷониби кормандони бахш аксия таҳти унвони оилаи солим бақои давлат гузаронда шуда бо таманниёти хушбахтии оилаҳо варақаҳои тарғиботӣ тақсим карда шуд. оила ҷузъи ҳастии инсоният ва қисми ҷудонашавандаи миллату давлат ба шумор меравад. пойдорию устувории давлату миллат маҳз аз мустаҳкамии оила вобастагӣ дорад. ба ин хотир рӯзи байналмилалии оила дар шаҳри норак дар сатҳи баланди омодагӣ таҷлил гардид. ин чорабинӣ бо шукӯҳро намоиши ҳунарҳои дастии катбонаҳову ҳунармандон аз ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳо ҳусни дигар бахшид. оила бақои давлат ва ҷамъият буда зерсутун ва пойдории тарбияи насли наврас маҳз аз он сарчашма мегирад. дар ин рӯз чун анъана аз ҷониби масъулин ақди никоҳи ду ҷуфти навхонадорон баста шуда ба онҳо шаҳодатномаи ақди никоҳ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ ки дар толори қасри фарҳанги шаҳр баргузор гардид оилаҳои ҷавон собиқадорон ва аҳли ҷамоатчигӣ иштирок доштанд. гуфта шуд ки оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа ҳамеша нигаҳдорандаи арзишҳои инсонӣ буда маҳз бо шарофати оила давлат қавӣ гаштаву тараққӣ мекунад ва некуаҳволии халқ беҳтар мегардад. зикр доштанд ки дар тарбияи насли наврас аввалан волидон ва баъдан мактабу ҷомеа бояд ҳиссагузор бошанд. сипас собиқадорон оиди таҷрибаи оиладорӣ тарбияи фарзандон ва омилҳои асосии ташкили оилаи намунавию бомаърифатро ба ҷавонон тавсия доданд. дар вазъияти тантанавии оилаҳои намунавие ки дар чорабинии имрӯза ширкат доштанд бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. маҳз дар оила зиндагии инсон оғоз меёбад. маҳз дар он одамизод муҳаббат эҳтиром хурсандӣ ва меҳрубонӣ меомӯзад. аз ин рӯ оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун неҳоди муқаддас эътироф гардидааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2015-ро соли оила эълон намуда буданд, зеро оила дар ҳама давру замон ҳамчун арзиши олии ҷомеа ҳисобида мешавад. ҳамин тавр чорабинии имрӯзаро саҳнаҳои ибратбахш ва рақсу сурудҳои ҷолиби ҳаваскорон ва ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги шаҳр рангу таровати дигар бахшид. таҷлили рӯзи байналмилалии оила дар ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ бо ташкили чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангӣ оғоз гардид. дар ибтидо намоиши ҳунарҳои дастӣ бонувони ноҳия пешниҳод шуд ки аз маҳорату истеъдоди ҳунармандии сокинон ва таваҷҷӯҳи беандозаи ҷавонон ба ҳунарҳои мардумӣ гувоҳӣ медиҳад. қисмати тантанавии чорабинӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, бахши занон, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, оилаҳои намунавӣ ва доираи васеъи ҷавонону намояндагони касбу кори гуногуни ноҳия идома ёфт. дар чорабинӣ баромадкунандагон вобаста ба нақши оила дар рушду камолоти ҳар фард, ҳифзи арзишҳои оиладорӣ ва ҳамчунин ҷиҳати пойдориву устувории оила ибрози назар намуданд. ҳамзамон як зумра оилаҳои фаъол ва ғолибони озмуни оилаи беҳтарин доир ба пойдориву устувории оилаҳо, пешгирии пошгурии оилаҳо ва тарбияи дурусти фарзандон бо ёдоварӣ аз таҷрибаи ибратомӯзи рӯзгордории хеш ба ҷавонону навхонадорон маслиҳатҳои муфид пешниҳод намуданд. ба муносибати рӯзи байналмилалии оила ба як ида модарони ҷавон шаҳодатномаҳои таваллуди навзодон, ба навхонадорон шаҳодатномаҳои ақди никоҳ ва ба оилаҳои намунавӣ ифтихорномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун неҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд. интиҳои чорабинӣ бо пешниҳоди барномаи рангини фарҳангӣ иборат аз суруду таронаҳои баландмазмун ки ифодагари муҳаббату дӯстдории ҳамдигарӣ, арзиши волои оиладорӣ ва ҳифзи суннатҳои бостонӣ ниёгон буд, фазои идонаро таъмин намуд. ҳамчунин дар доираи таҷлили рӯзи оила дар муассисаҳои тандурустии ноҳия бо ташаббуси намояндагони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва масъулони беморхона дар баробари аёдати беморон ба навзодону модарони онҳо шаҳодатномаҳои таваллуд ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ҳамзамон дар заминаи таҷлили рӯзи оила бо иштироки доираи васеи занони фаъол ва ҷавондухтарони ноҳия озмуни тоҷикона мепӯшем баргузор гардид. иштирокчиёни озмун дар боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳия бо ба бар намудани либосҳои миллӣ дар фазои накҳатбори баҳорӣ сайру саёҳат намуданд. озмуни тоҷикона мепӯшем ҳамасола бо мақсади ҳифзи фарҳанги либоспӯшии миллӣ, муаррифии он ба наслҳои ояндаи кишвар ва оламиён дар манотиқи мамлакат гузаронида мешавад. бонувону ҷавондухтарони ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ низ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва баҳри ҳифзи арзишҳои милливу арҷгузорӣ ба оинҳои бостонии миллати
ملت تاجیک در ترغیب لباسپوشی ملی سهمی نظررس دارند. نورسان و جوانان و بانوان ناحیه با به بر نمودن لباسهای ملی تاجیکانه در این آزمون فعالانه شرکت ورزیدند. روز اویلا در ناحیه میر سعید علی حمدانی با تهیه چهاربینی‌های گوناگون فرهنگی و با رعایت تمام عنصرهای ملی و اویلاداری در سطح بلند ایدانه تجلیل کرده شد. با مناسبت روز بین المللی اویلا در نویای فرخور چورابینی برگزار گردید که در آن نمایندگان مقامات اجرایی اویلاهای نمونوی با تجربه و روزگار دیده فعال زنان و جوان دختران اینچنین دیگر شخصان فعال و کردان اشتراک نمودند. گفته شد که معرفت و فرهنگ و اخلاق هر دولت پیش از همه از دانش و مدنیت مردم آن اینچنین اویلا سرچشمه میگیرد. جامعه به اویلا وجود داشته نمیتواند چون که اویلا پایداری جمعیت به حساب میرود. تاکید شد که در روند اویلاداری نخست باید یکدیگرفهمی، احترام طرفین و صبوری را پیشه نمود و تنها در این صورت میتوان به موفقیت‌های کامل نائل گردید. اویلا و سنت‌های اویلاداری در آیین‌های ملی تاجیکی با فرهنگ و معرفت این ملت کهن بنیاد اساس یافتند. گذشتگان فرهنگ سرشتیما در این مورد رساله و تعلیمات خاصه خود را ایجاد کردند که در طول تاریخ چندین هزار ساله پیوسته عمیق‌تر و مکمل‌تر گردیدند. در برابر این آیین‌های اویلاداری تاجیکان از مراسم و سنت‌های دیگری روزگاری ملت تاجیک مثل جوانمردی و فتوت، خیرخواهی و نکوکاری و انسانپروری و عدالت پیشگی سرچشمه و غذا می‌گیرند. در ادامه چهاربینی اویلاهای نمونوی و روزگار دیده در نزد حاضران راجع بر راه‌های تعیین نموده اویلاداری خود و مقام اویلا سخنرانی‌ها نمودند. در این روز به یک قطار اویلاهای نمونوی با تجربه و روزگار دیده از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نویای فرخور برای سهمی ارزنده گذاشتن در تربیت نسل نوروز، ترغیب رعایت آیین‌های ملی، تحکیم اویلا، تربیت خوب فرزندان، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی در وضعیت تنتنوی سپرده شد. در باغ فرهنگی فراغتی ناحیه 5 با تشبث بخش ثبت اسناد حالت شهروندی روز بین المللی اویلا با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، نمایندگان کسب و کار گوناگون، آموزگاران و محصلین مؤسسه‌های تعلیمی، زنان و جوان دختران هنرمند و خوش‌سلیقه و اویلاهای روزگار دیده دایر کرده شد. نخست اشتراکچیان از نمایش محصول دستان زنان هنرمند، دختران و دستاوردهای جوانان ناحیه دیدن کرده، بار دیگر آنها را بهر آماده گشتن به حیات مستقلانه و آموختن چنین کسب‌های بروزگار ضروری را تلقین نمودند. طور ذکر گردید هر یک اویلای مستقل در روند پیشبرد حیات مستقلانه باید صاحب کسب و هنرمند باشد، زیرا ملت تاجیک با عرف و عنعنه‌های نیک نیاگانش بین اکثر دولت‌های جهان موقع و جایگاه خاصه دارد. زنان با هنر و روزگار دیده ناحیه 5 در این چهاربینی از پهلوهای مهم اویلاداری سخن گفته جوانان را به راه درست زندگی شایسته هدایت نمودند. بخشیده به این صحنه مهم یک قطار نوخانه‌داران و طفلان نوزاد از جانب بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه شهادتنامه‌های عقد نکاح و تولد رایگان تقدیم کرده شد. مسئولین ضمن سخنرانی خویش تاکید نمودند که برای مستحکم و پایدار نگاه داشتن اویلا، معامله نیک بین همدیگر، احترام اعضایان اویلا و داشتن کسب و هنر نقش اولین درجه می‌بازد. در انجام به یک قطار اویلاهای نمونوی که در ناحیه 5 با خصلت‌های نیک انسانی و روزگارداری معمولاً از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. اهل هنر و صنعت ناحیه باشد با پیشنهاد برنامه رنگین فرهنگی طبع حاضرین را بالیده گردانیدند. بخشیده به روز بین المللی اویلا در ناحیه وخش با اشتراک مسئولین مقامات محلی، شعبه و بخش ثبت اسناد حالت شهروندی، اویلاهای روزگار دیده، اویلاهای جوان و جوانان و دیگر مهمانان چهاربینی ایدانه برگزار کرده شد. ضمن سخنرانی ها وابسته به اهمیت و نقش اویلا در جامعه ابراز اندیشه کرده شده. گفته شد که اویلا یکی از رکنهای مهم و اساسی جامعه به حساب رفته مناسبت های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و شهروندی را در بر میگیرد و همچون پدیده اجتماعی مناسبت‌های زن و شوهری، خویش و تباری، مناسبت‌های اقتصادی اویلوی، تشکل و رشد شخص، مسئولیت و عهدهداری بین اعضایان اویلا را در اساس قاعده‌های آداب و اخلاق و طلبات معین قانونگذاری به تنظیم می‌درآورد. انسان نخستین اساسهای فعل و اطفال، رفتار، کردار، مناسبت با خود و دیگران، مناسبت به مهنت و مناسبت به حیات جامعه را محض از اویلا میگیرد.
طبق طلبات قانونگذاری اویلا به نکاح اساس یافته از روی محبت پاک برابر حقوقی زن و مرد در مناسبت‌های اویلوی دوام دادن نسل، تعلیم و تربیت درست فرزندان و اعضایان اویلا تشکیل می‌گردد. اویلا در هر دور و زمان بهر پیشبرد جامعه معین نمودن ساخت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هر یک خلق و ملت مقام و اهمیت خاصه دارد و به سبب نیست که بزرگان اویلا را شاهستون زندگی، اساس دولت و تنظیمگری رشد و نموی ملت نامیدند. از این رو دولت به اویلا همچون جوهر جمعیت اهمیت اولین درجه می‌دهد. در این روز با اقدام مقامات محلی و بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه وخش در وضعیت مناسب به 5 جفت نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح، 16 مادر طفلان نوزاد شهادتنامه تولد با تحفه‌های خاطروی و با تنتنه تقدیم کرده شد. همچنین به یکچند اویله‌های روزگار دیده و نمونویه که حیات روزگارداریشان برای اویله‌های جوان نمونه عبرت بوده فرزندان را در راه درست تعلیم و تربیه و وطن دوستی و خویشتن‌شناسی و پیشبرد ساحه‌های گوناگون حیات جامعه نقش مهم دارند با سپاسنامه قدرشناسی گردانیدند. برنامه زیبای فرهنگی عبارت از شعر و رقص و سرودهای دلنشین باعث خوشحالی اشتراکچیان چاره‌بینی ادامه گردید. بخشیده به روز بین المللی اویلا در ناحیه عبدالرحمن جامی چاره‌بینی ادانه برگزار گردید. قبلا زنان و مادران ناحیه نمونه هنر و مهارت خود را به نمایش گذاشته بار دیگر ثابت نمودند که بانوی تاجیک توسط هنرهای گوناگون خود در تامین و پیشبرد روزگار اویلاداری تجربه غنی دارد. واقعا هم در طول قرنها اویلا در فرهنگ مردم کهن بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزش‌های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی محض در اویلا تشکل می‌یابد. ضمن سخنرانی‌های تبریکاتی وابسته به روز بین المللی اویلا مسئولین ناحیه ابراز داشتند که یکی از مسئله‌های مبرم حیات امروزه جامعه بنیاد اویلا و جامعه سالم و تربیت نسل آینده ساز به شمار می رود که حل درست آن به طرز حیات و رفت انکشاف خود انسان، رشد جامعه و دولت وابسته می باشد. در وضعیت تنتنوی با اقدام بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه عبدالرحمن جامی به 6 جفت نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. همچنین در این روز از جانب زنان و جوان دختران ناحیه عبدالرحمن جامی با مقصد احترام به لباس ملی و ترغیب آن عکسی تاجیکانه میپوشیم دایر کرده شد. در ادامه بهر تحکیم دوستی و ترغیب طرز حیات سالم میان جوانان سن دعوتی و سربازان بازی‌های گوناگون ورزشی دایر کرده شد. در ادامه برنامه رنگین فرهنگی پیشکش اشتراکچیان گردانیده شد. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بخشیده به روز بین المللی اویلا با اشتراک اویلاهای نمونوی، نوخانه‌داران و سابقه‌داران مهنت چاره‌بینی‌های خاطرماند دایر شد. در این محفل‌ها دایر به نقش اویلا در تحکیم دولتداری، تربیت درست فرزندان در روحیه وطن‌دوستی و مقدس دانستن ارزش‌های ملی و دولتی اندیشه‌های سودمند بیان گردید. گزارش همکاران ما بخشیده به روز بین الخلقی اویلا با مقصد ترغیب و تشویق اویله سالم، معرفت و آداب اویلاداری و استواری اویله‌های جوان در شهر اسفری ولایت سوخت محفل ادبی و موسیقی برفض تجربه روزگار بهره بگیر برگزار گردید. ضمن مبارکبادی‌های صمیمانه از جمله تذکر داده شد که اویلا رکن اساسی جامعه محسوب می‌یابد و اعضای آن با سالمی و فعالناکی خود به جمعیت و دولت نفع زیاد می‌آورد. اویلا و اویلاداری پیش از همه در اساس عشق پاک و صداقت و وفاداری استوار است. در زندگی اویلوی صبر و تحمل و مراسا و مدارا موقع مهم دارد. هدف اساسی تجلیل روز اویلا جلب توجه جامعه به پرابلم‌های سرشمار اویلا میباشد، زیرا اویلا اساس جمعیت محسوب یافته مشکلات اویلوی همیشه به زندگی اجتماعی انسان تأثیری بی‌واسطه دارد. ضمناً گفته شد که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره همساله جهت تحکیم اویلا
тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, сафарбарии аҳли ҷомеа ба бунёдкориву созандагӣ тадбирҳои мушаххас меандешад. ҳамзамон оилаи солим аз зану шавҳар иҷрои вазифаҳои ахлоқӣ, ҳуқуқӣ, ҳамкорӣ, иқтисодию маишӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, сабру тоқат, андеша, эҳтироми якдигар ва тарбияи комили фарзандонро талаб менамояд. оила макони меҳру муҳаббат, гаҳвораи нозпарвару фараҳбахши ҳар як инсон маҳсуб мегардад. пойдории давлат, мустаҳкамии давлат аз солимии оила ва аз пойдории оила вобастагии хеле калон дорад. мақсад аз баргузории рӯзи оила дар он аст ки бояд дар ҷомеа мақоми оилаву оиладориро мустаҳкам дошт ва он оилаҳои ҷавонро даъват намуд ки аз таҷрибаву рӯзгордории оилаҳои намунавӣ ибрат гиранд ва баҳри мустаҳкамиву пойдории оилаи худ кӯшиш намоянд. дар раванди маҳфил оилаҳои баруманди диёр ба ҳайси меҳмонони фахрӣ ширкат варзида бо саҳифагардон намудани китоби хотирот ва нақли лаҳзаҳои ибратомӯзи оиладорӣ ба хусус зиндагии иттифоқи бисёрсола андешаҳои хешро баён доштанд ва ҳозиринро ба таҳкими оила ва идомаи анъанаҳои неки оиладории миллӣ ҳидоят намуданд. ҳамзамон аз оилаҳои ҷавон даъват ба амал оварда шуд ки бо сабру пуртаҳаммул бошанд. маросими тантанавии супоридани шаҳодатномаҳои қайди давлатии ахди никоҳи навхонадорон ва супоридани шаҳодатномаи таваллуди кӯдакони навзод бо шукӯҳи хоса сурат гирифта ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуданд. дар интиҳои маҳфил оилаҳои беҳтарину намунавӣ бо сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. дар ноҳияи Спитамин бахшида ба рӯзи оила аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ чорабинӣ доир карда шуд ки аз 6 ҷамоати диҳоти ноҳия оилаҳои намунавӣ ки солҳои зиёд зиндагии якҷоя намуда фарзандони солиҳ соҳибтахассус тарбия намуданд ҳамчун намунаи неку ибратбахш даъват шуда онҳо доир ба ҳаёту зиндагӣ таҷрибаи оиладорӣ рӯзгордорӣ сарфаю сариштакорӣ тарбияи фарзанд ба ҷавонон ба навхонадорон иштирокчиёни чорабинӣ нақл намуданд. масъулини сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Спитамин дар баромади хеш доир ба таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳкими оиладорӣ, дастгирии ҷавонон, нақши оила дар муносибати ҷамъият, пойдории оилаҳо, қабул ва татбиқи қонун, барномаҳои давлатӣ оид ба нақшу мақоми оила, ҳифзи ҳуқуқи аъзои оила, имкониятҳо ҷиҳати таҳсили фарзандон ва дигар дастгириҳои давлатӣ ёдовар шуда таъкид доштанд ки оила асоси давлат ва ҷамъият буда тарбияи насли наврас маҳз аз он сарчашма мегирад. оила ва суннатҳои оиладорӣ дар оинаҳои миллии тоҷикӣ ва фарҳанг ва маърифати ин миллати кӯҳанбунёд асос ёфтанд. эҳтиром гузоштан ба арзишҳои оилаю оиладорӣ ва муқаддас шуморидани он асоси зиндагии ҳар шахс мебошад. таъкид гардид ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила барои пойдории оила, ҳифзи ҳуқуқи аъзои он ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтарсозии сатҳи иқтисодии оилаҳо имконияти мусоид фароҳам оварда ҷиҳати бунёди оилаҳои ҷавон замина гузошт. аз тарафи ширкаткунандагон гуфта шуд ки эълони соли маърифати ҳуқуқӣ барои баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқи оилаҳо, ҷавонон, иҷрои ҳуқуқу ӯҳдадориҳо дар назди ҷомеа дар ҳифзи арзишҳои миллӣ, фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик нақши калон мегузорад. дар ҳамоиши рӯзи оила дар ноҳияи Спитамин оилаҳои намунавӣ аз ҳаёту рӯзгори хеш ба ҷавонон нақлҳо намуда ва дигар ширкаткунандагон доир ба омӯзиши илмҳои замон, саҳмгузорӣ дар тарбияи насли наврас, дар рӯҳӣ ватандӯстӣ, ҳуввияти миллӣ, мубориза бо терроризму ифротгароӣ, ҳифзи фарҳанги миллӣ ва тарғиби он назару андешаҳои хешро баён доштанд. чун анъана дар чорабинӣ бахшида ба рӯзи оила маросими ақди никоҳи навхонадорон мувофиқ ба расму оинаҳои миллӣ дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ доир шуда ба гурӯҳи калони кӯдакони навзод шаҳодатномаи таваллуд ва волидайни онҳо тӯҳфаҳо тақдим гардид. дар чорабинӣ рӯзи оила дар ноҳияи Спитамин бо баёни андешаҳои судманд, хурсандию шодии ҳамагон аз истиқлолияти давлатию неъматҳои он ҳувайдо буд ва аз ҳамагон даъват ба амал оварда шуд ки баҳри рушди боз ҳам бештари мамлакат саҳмгузорӣ дар ободию созандагӣ нақши бештар гузоранд. бо чунин таманниёти нек барномаи рангини фарҳангӣ ва чорабинии рӯзи оила шукӯҳи тоза ва ба ширкаткунандагон рӯҳи нав бахшид.
оила дар фарҳанги халқи тоҷик рукни муқаддас буда беҳтарин арзишҳои инсонӣ, муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмию таҳаммулпазирӣ аз он сарчашма мегирад. ба муносибати рӯзи байналмилалии оила дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳамоишҳои маърифатӣ баргузор гардид, ки аз ҷараёни онҳо хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. ҳамасола санаи 15 май дар қатори дигар кишварҳои ҷаҳон дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол рӯзи байналмилалии оила таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат бо иқдоми шуъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳр дар бинои кохи фарҳанги шаҳр бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва оилаҳои намунавии шаҳри Ҳисор чорабинии фарҳангӣ доир карда шуд. Қабл аз оғози чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо оилаҳои ҷавон ва оилаҳои намунавие ки дар озмуни шаҳрӣ оилаи беҳтарин ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд вохӯрӣ анҷом дода иброз доштанд, ки оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст. Зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмию таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд. Дар идомаи чорабинӣ намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо сухани муқаддимавӣ дар назди ҳозирин баромад намуда оид ба мавзӯъҳои маҳфуми оила, суннатҳои оиладории миллати кӯҳанбунёд, маърифати оиладорӣ ва пешгирии падидаи номатлуби ҷудошавии оилаҳо ҳамчун мушкили рӯз ва ҷомеа ибрози андеша намуданд. Зимни суханронӣ масъалаҳои тарбияи ҷавонону наврасон дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ ва фарҳанги миллӣ, пешгирии пошхӯрии оилаҳои ҷавон, тарбияи дурусти фарзандон ва дигар масоили мубрами рӯз дастуру супоришҳо дода шуд. Дар анҷоми чорабинӣ ба як қатор оилаҳои намунавӣ тӯҳфа ва сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ тақдим карда шуд. Барномаи рангини омода намудаи бахши фарҳанги шаҳри Ҳисор идомабахши қисмати дигари чорабинӣ гардида боиси болидагии хотири иштирокчиён гардид. бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар ноҳияи шаҳри нав чорабинии маърифатӣ фарҳангӣ баргузор гардид. Дар рафти он аз 7 ҷамоату шаҳраки ноҳия оилаҳои намунавӣ дастоварду музаффарияти хешро пешкашӣ ҳозирӣ намуданд. зимни баргузории чорабинии тантанавӣ зикр гардид, ки зиндагии инсон маҳз дар оила оғоз ёфта муҳаббат, эҳтиром, хурсандӣ ва меҳрубонӣ аз он сарчашма мегирад. муошират кардан ва бо ҷаҳони берунӣ шинос шудан ба ҳамагон ёд дода мешаваду шинохти анъанаҳо ва аз насл ба насл мерос гузоштани онҳо низ аз оила манша мегирад. ин аст ки давлату ҳукумат дар доираи талаботи конститутсия ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷумла ҳимояи оила, ҳифзи кӯдакон ва таҳсилу табобати шаҳрвандонро кафолат дода оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад. خیلی که گفتن اویله سالم جامعه سالم باشد و امروز ما همه ما کوشش زیاد باید به خرج دهیم که اویله‌های جوان پاش نخورند و اویله‌های نمونوی ناحیه و جمهوری گردند. سپس با بیش از 30 کودک نوزاد که سینشان از 1 سال بالا است شهادتنامه تولد به طور رایگان تقدیم گردیده همزمان مراسم با قیدگیری رسمی 5 اویله جوان گذرانیده شده با آنها شهادتنامه عقد نکاح و تحفه‌های خاطروی داده شد. اویله نمونوی اویله است که فرزندان سالم و صالحه دارد، با معرفت و با فرهنگ دارد. وظیفه هر یک پدر و مادر به تربیت نسل نورس و تربیت فرزند خود اساسا مشغول شدند. به روحیه وطن دوستی پیش بردن ما لازم است. از آن جمله ما صاحب 4 نفر فرزند دوست رو هستم. 3 نفرش دانشگاه را ختم کرد و افتخار میکنیم از آنی که در جمهوری تاجیکستان زندگی و عمر به سر میبریم. در فرجام از جانب بخش فرهنگ ناحیه برنامه کنسرتی رنگین ترنم کننده مهر و صداقت، وفاداری، همدیگرفهمی در عائله، تربیت درست فرزندان، حرمت و احترام نسبت والدان و شکرگزاری از صلح و آسایشتگی و پیشرفت دولت نوین تاجیکان منظوری حاضرین گردانیده شد. 31 سال اینجانب در سراسر عالم 15 مای همچون روز بین المللی اویلا تجلیل کرده می شود. هدف از جشن گرفتن روز بین المللی اویلا این رسیدگی کردن به مشکلات موجوده در سمت اویلا و اویلاداری مردم می باشد. در همین دایره با افتخار روز بین المللی اویلا در ناحیه ورزاب تحت عنوان اویلا تکیهگاه دولت است چاره‌بینی ادانه فرهنگی ادبی فراغتی دایر گردیده. در آن مسئولان تشکیلات و اداره ها، اویلاهای نمونوی، هنرمندان، اویلاهای جوان از تمام شهر
шаҳраку деҳот ва меҳмонон иштирок намуданд. Дар чорабинии тантанавӣ таъкид гардид ки пояи мустаҳками давлату ҷомеаро оила ташкил медиҳад ва давлату ҳукумат ҳифзкунандаи оила мебошад. қабул гардидани як қатор барномаву стратегияҳо ва консепсияҳои давлатӣ дар самти таҳкими заминаҳои меъёрии ҳуқуқи оила аз ҷумла кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030, барномаи давлатии пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023, консепсияи рушди оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳодати таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат дар самти таҳкими пояҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоии оила мебошад. зимни баргузории чорабинии маросими супоридани шаҳодатномаи ақди никоҳ ба навхонадорон, шаҳодатномаи таваллуд ба кӯдакони навзод сурат гирифта, оилаҳои рӯзгордида бо тӯҳфаҳо ва сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Варзоб сарфароз гардонида шуданд. қобили қайд аст ки чунин чорабиниҳои фарҳангӣ ва тарғиботиву ташвиқотӣ ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои аъзои оила, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, таҳкими муносибатҳои оилавӣ, фаъолгардонии нақши занону модарон дар таълиму тарбияи комили фарзанд, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ, фароҳам овардани имкониятҳои равониву ҳуқуқӣ баҳри баланд бардоштани маърифати сиёсии ҷавонон, дастгирии оилаҳои ҷавон, арҷ гузоштан ба расму оинҳои миллии оиладорӣ, пешгирии пошхӯрии оилаҳо ва дигар омилҳои номатлуби ба муносибатҳои хонаводагӣ таъсиррасон мусоидат менамояд. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ 15 май рӯзи байналмилалии оила дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. ин нишонаи он аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиларо муҳимтарин такягоҳи давлат ва бунёдгузори ҷомеаи солим эътироф кардааст. дар ноҳияи Сангбор низ бахшида ба рӯзи байналмилалии оила ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия ва оилаҳои намунавӣ иштирок карданд. дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пойдории хонаводаҳо ва беҳбуди фазои маънавиву моддии оилаҳо ва дар маҷмӯъ зиндагии бо саодати аҳли ҷомеа тамоми заминаҳо фароҳам оварда шудааст. оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф шудааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд. оилаҳои намунавӣ изҳор доштанд ки дар шароити имрӯза бояд ҷавонон таҳаммулпазир бошанд, бо фарҳанг ва маънавиёти баланди хеш эҳтироми якдигариро ба ҷо оварда посдорони расму оинҳои неки ниёгон ва арзишҳои волои оиладорӣ бошанд. дар ин сурат метавон дар ҷомеа оилаи солимро бунёд намуд ва фарзандони худшиносу ватандӯстро тарбия кард. оила ҳамчун падидаи иҷтимоиву ҳуқуқӣ маҳаки асосии ҷамъиятро ташкил дода дар сатҳи конститутсияи мамлакат барои ҳифзи он ва таҳти ғамхории махсуси давлат фаро гирифтани модару кӯдак аз ҷониби давлату ҳукумати мамлакат тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. иброз гардид ки оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа ҳамеша нигоҳдорандаи арзишҳои инсонӣ, фарҳанг, идомадиҳандаи таърихи наслҳо мебошад. маҳз бо шарофати бунёди оилаи солим ҷомеа пешрафт менамояд ва дар муҳити созгор насли донишманду бофарҳангро метавон ба камол расонд. шарҳи мавзӯи дигар. ба ҳолати 14 майи соли 2024 нақшаи даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ дар вилояти Хатлон беш аз муҳлат 100% иҷро гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши Исмоили Соҳибназар ва Мусои Нурмуҳаммад. 5 марти соли 2024 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбӣ муҳлати хизматро адо карда ва даъвати навбатии шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ба имзо расида буд. тибқи ҳамин фармон моҳҳои апрел-май соли 2024 шаҳрвандони ҷинси марди соли таваллудашон 1997, 2007 то рӯзи даъват ба синни 18 расида, инчунин шаҳрвандони синни калонтар ки
ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат дар сафи артиши миллӣ даъват карда шуданд. Ба иттилои комиссарияти ҳарбии вилояти Хатлон ба ҳолати 14 майи соли 2024 аз ҷараёни даъвати навбатии шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ иҷрои нақша дар қаламрави вилояти Хатлон пеш аз муҳлат 100% иҷро гардид. طبق اطلاع در روز اولی دعوت بهاری مسئولان ناحیه‌های وخش، فرخار، مومن‌آباد و خراسان از جنبست آن گزارش دادند. دوام ماه اپریل تا به امروز چاره‌بینی دعوت بهاری جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در 21 شهر و ناحیه‌های دیگر نیز به پررگی جنبست کرده شد. متصدیان با یادآوری از سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به مقام حامیان وطن در مورد تأمین امنیت و آسودگی جمهوری بهداشت وضع خدمت حربیان و سربازان سخن کرده احساس فرحمندی نمودند که جوانان امروز با حس بلند وطنداری برای آبادی و آسایشتگی وطن مادر سربلندانه خدمت حربی را به جا می‌آورند و محض همین صداقت و شجاعتمندی جوانان وطن پرور است که با نیروی سازنده و قوه بزرگ خش مرز و بوم کشور را حمایه می‌سازند. در یکی از قسم‌های حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان دور جنبستی مسابقه جمهوری حربی ورزشی وطن پرور بین خوانندگان صنف‌های 10 و 11 مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌های مملکت برگزار گردید. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش شهزاده ایدیبک. جنبش مسابقه جمهوری حربی ورزشی میان خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌های مملکت در قسم حربی 1508 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در ناحیه رودکی رقابت ثمر آورد و غالبان معین گردیدند. در این مسابقه حربی ورزشی نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رودکی اشتراک نمودند. مسابقه مذکور با مقصد بلند برداشتن حس ملی و وطندوستی جوانان و نورسان آماده نمودن آنها به مکتب شجاعت و مردانگی خدمت دفاع حربی بلند برداشتن صفت‌های اخلاقی بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و اعضایان محفل‌های مؤسسه‌های تحصیلات علاوه‌ای تشکیل و گذرانیده می‌شود. یادآور می‌شویم که اشتراکچیان این مسابقه از شرایط بود و باش سربازان قسم حربی 1508 دیدن نمودند. باید قید نمود که در مسابقه مذکور 8 دسته از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت اشتراک کرده مهارت خود را پیشنهاد حاضر نمودند. واقعا هم برگزاری چنین مسابقه ها جهت تربیت و تندرستی جوانان و باز هم تقویت بخشیدن احساس خودشناسی و خودآگاهی آنها زمینه می‌گذارد. اشتراکداران قید نمودند که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان دوام 30 سال موجودیتش در حفظ ارزش‌های ملی تاجیکستان صاحب استقلال و تأمین آزادی و آسایشتگی و ثبات سیاسی نقش بغایت مهم گذاشته است. با تشبث و دستگیری‌های همیشگی سرفرمانده عالی قوای مسلح پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تجدید و نوسازی اینفراساختور قسم‌های حربی تأمین گردیده برای سربازان و افسران قسم‌های نظامی شرایط امکانات خوبی خدمتی فراهم آورده شده است. در حقیقت جوانان محض در دوره خدمت حربی امکان دارند که ماهیت و مفهوم‌های وطن، دولت و مقدسات ملی خود را به خوبی درک کرده سبقه دلیری و شجاعت و صداقت آموزند. چنانه که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند برای نسل نورس یکی از مهمترین مکتب آب و تاب حیات این خدمت در صف قوای مسلح مملکت می باشد. محض در همین جا جوان پسران شجاعت و مردانگی آموخته مقدسترین ارزش حیات دوست داشتن و صادقانه محافظت کردن خاک وطن عزیز را می آموزند. حکومت جمهوری تاجیکستان بهر علم آموزی و فعالیت بامرام جوانان در همه سمت‌ها شرایط مساعد را فراهم آورده است. امروز فعالیت سازنده جوانان نیز چنین نیروی آینده سازی وطن در حفظ یک پارچگی سرزمین بر اعلی احساس می‌گردد. یادآور می‌شویم که در مسابقه جمهوری حربی ورزشی 3 جای مقرر گردیده بود. جای یکم را در این مسابقه خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه رودکی، جای دوم شهر کنیبادام و جای سوم نصیب
خانندگان ولایت مختار کوهستانی بدخشان گردید. امید بر آن داریم جوانان چون نیروی عظیم و توانا و نوآور و تشبثکار با درک بلند مسئولیت وطن دوستی و زیرکی سیاسی خود در حفظ سرزمین اجدادی و ارزش‌گذاری به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی ملت بیش از هر وقت کوشش می نمایند و در تامین ثبات و آسایشتگی وطن سهم می گذارند. انجام مسابقه جمهوریوی حربی ورزشی وطن پرور با سرود و ترانه ها که ترانه‌گر وطن مادر بودند جنبست گردید. даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи шамсиддин шоҳин бо омодагии ҳамаҷонибаи иштирокчиён дар сатҳи баланд доир шуда 10 нафар ба даври вилоятиро хат гирифтанд. гузориши раҳматалӣ назрӣ. дар ноҳияи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман бо омодагии ҳамаҷониба аз рӯи жанрҳои муайяншудаи низомнума дар даври ноҳиявии озмун маҳорату истеъдоди ҳунарии хишро нишон доданд. ибтидои озмун бо намоиши намунаҳои ҳунари дастии иштирокчиён аз рӯи номинатсияи санъати тасвирӣ дар жанри ороиши амалӣ бо риояи расму анъанаҳои миллӣ ки маҳсули эҷоду тахайюлоти худро бо тасвири манзараҳои зебои диёр ва дигар риояи талаботҳои низомнума пешкаш карданд оғоз гардид. дар идомаи озмун аз рӯи ду номинатсияи дигар навозандагӣ ва сарояндагӣ иштирокчиён суруду таронаҳои ватандӯстона ва оҳангҳои ҷазобу дилнишинро бо маҳорати баланд иҷро намуданд. аз ҷараёни озмун ва ҳунарнамоии ҳар як баланди онҳо ва шавқу рағбати беандозаи наврасону ҷавонон ба соҳаи фарҳангу ҳунар ба пуррагӣ эҳсос мегардид. ин далолат аз заҳмати ҳунармандони касбию устодони санъат мекунад ки шогирдонро дар рӯҳияи баланди ҳунаромӯзӣ ва дӯст доштани фарҳангу эҳтиром гузоштан ба анъанаҳои миллӣ тарбия мекунанд. иштирокчиёни озмун низ бо пайравӣ аз устодон дар ин ҷодаи пурмасъулият давра ба давра ба муваффақиятҳо ноил шуда истодаанд. дар ноҳияи шамсиддин шоҳин озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман бо як тайёрии хуб баргузор гардид. 28 нафар иштирок намуданд ки аз ин 28 нафар иштирокчӣ 10 нафарро хат гирифтанд ба даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман. баргузории озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ки ҳамасола баргузор мегардад дар баробари дарёфти истеъдодҳои нав ҳамчунин ҷиҳати ҳифзу муаррифии дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ арҷ гузоштан ба анъанаҳои миллию мероси пурғамовати ниёгон тасвири табиати зебою нотакрори тоҷикистон ва эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ заминаи созгор мегузорад. дар интиҳо пас аз натиҷагирии ҳайати ҳакамон аз шумори умумии иштирокчиён 10 нафар ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд. раҳматалӣ назри эраҷи қурбоналӣ, ноҳияи шамсиддин шоҳин, ахбор. мавзӯи дигар 19 май дар шаҳри душанбе бахшида бар рӯзи ҷавонони тоҷикистон марафони велосипедронӣ ва дави миллӣ доир мегардад. шаҳри бештари мавзӯъ дар гузориши раҳматшои обид. 19 майи соли 2024 дар шаҳри душанбе бахшида бар рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо ташаббуси мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон марафони велоспорронӣ ва дави миллӣ баргузор мешавад. тавре ки аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, дав тавассути кӯчаҳои Карамова, хиёбони ҳофизи Шерозӣ то муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе гузаронида мешавад. ба ин муносибат кормандони вазорату идораҳо, муассисаҳои олӣ ва таҳсилоти миёнаи касбии пойтахт даъват карда мешаванд ки дар ин мусобиқаи сатҳи баланди варзишӣ фаъолона иштирок намоянд. мусобиқаи дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 марти соли 2007 дар бораи рӯзи дави миллӣ ҳамасола дар ҷумҳурӣ якшанбеи 3 моҳи май гузаронида мешавад. мақсад аз баргузории мусобиқа таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он байни аҳолӣ мебошад. хотиррасон менамоем ки 21 майи соли 2023 дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велоспорронӣ дар сатҳи баланд баргузор шуда буд. дар дави миллӣ 53700 шаҳрвандони гуногункасб ва дар марафони велоспорронӣ 1560 нафар иштирок намуданд. дар ин мусобиқаҳои варзишӣ роҳбарони вазорати идораҳо ва ташкилоти муассисаҳо инчунин варзишгарон фаъолона иштирок намуданд. дави миллӣ маъракаи умумимиллӣ буда ба солимӣ ва оммавияти варзиш нигаронда шудааст.
мусобиқаи навбатии 17-умин дави миллӣ маҳсуб мешавад. ёдовар мешавем ки 19 майи соли 2024 соати 7:30 дақиқа марафони велоспоронӣ ва соати 8:30 дақиқа дави миллӣ дар тамоми мамлакат оғоз мегардад. дави миллӣ ва мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳони Тоҷикистон дар тамоми ҷумҳурӣ баргузор мешаванд. боиси тазаккур аст ки дар баробари вусат ёфтани намудҳои гуногуни варзиши ҷаҳонӣ дар кишвар аксари намудҳои миллӣ ҳамҷонок мегарданд ки ҳангоми баргузории ҷашнҳои миллӣ ва саноҳаи муҳими таърихӣ мушоҳида менамоем. бешак варзишҳои миллӣ низ дар радифи варзишҳои муосир дар байни мардум мухлисони зиёд дошта барои густариши тарзи ҳаёти солим мусоидат менамояд. аз ин рӯ мо бояд ҳарчи бештар кӯшиш намоем ки омовати ҳама намудҳои варзишро таъмин созем. чӣ тавре ки таърих гавоҳӣ медиҳад ниёгони мо боварии комил доштанд ки ақли солим дар тани солим аст. тоҷикон аз давраҳои бостонӣ бозиҳои варзиши худро дошта ва онҳоро ҳамчун воситаи тарбияи ҷисмонӣ ва рӯҳӣ истифода мебурданд. болоравии мавқеи варзиш чун асоси пешравии ҷомеа гардидааст. солҳои охир нақши варзиш дар беҳбудии саломатии инсон рӯз ба рӯз бештар мегардад. варзишҳои муосир имсо доираи васеъи фанҳо ва самтҳои мухталифро ифода мекунад ки ҳар яки онҳо хусусиятҳои худро дороанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. шаби хушу рӯзгори осоишта насибатон буд. саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 16 майи соли 2024 ошно месозем. агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки шабонарӯзи оянда дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. вазъи ҳаво дар ғарби вилоят шабона 8-13, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борон ба қайд гирифта шудааст. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 17-22, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 12-17, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 16-21, рӯзона 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боридани борон дар назар аст. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 15-20, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. вазъи ҳаво шабона 17-19, рӯзона 27-29 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, ба шумо тансиҳатию хонаободиро орзу мандем. хайр, саломат бошед.